Tukang jangkrik. Jang. Bejang. Syukur lu bantu banyak. Yang mana? Maju lu. Pelan Pe. Gila lu ya, gila lu. Pantun udah banyak. Ya terus? Bengkai jadi pantun jadi. Jadi. Bang, kalau tajam pakai biasa yang di gerinda. Ngomong depan gua jadi pakai kejam, pulang-pulang bini lo jadi janda. Apaan? Bini lo jadi janda. Bini gua empol lu bego. Iya. Bini gua empol lu. Jangan bawa keluarga tolong. Kagak lu mes keluarga gua bagaimana urusannya, Bang? Yan, jangan begitu, BG. Gua kan begini nyari duit buat empol juga. Mungkin enggak ngisi. Jadi janda lu, nipain gua mampus lu. Apa dibantu aja. Gimana gua kurang enak lu? Minta pelakon gua beliin iPhone. iPhone. Apaan? iPhone. Ada lagi keluaran baru tuh. Apaan? Handphone dari Cianjur. Xiaomi. Nokia. Ayo, Bang. Tuh 20.000 tuh. Daun PA. Diem lu. Ntar bunyi petong bawa pelor 12 kantong. Terus Jauh gua tembak, dekat gua potong. Nih hari bangke lu geletak. Nih anak hadro yang pada gotong. Aduh, taruh. ini gua caper Mir. Taruh ya. Lu teregang ambil buat empol lu. Ayo. Buat empol lu bego. Bagi dua sama gua 25 gitu. Enggak, udah gua kasih iPhone lu. Enggak. Ayo, Pasang main kasar jadi main halus jadi. main kasar jadi main halus jadi. Kalau nih hari main kasar gua gebugin no, rame di belakang banyak besan. Galak juga lu. Kalau main halus tar malam gua santet. Jangan disantet. Ayo. Ya udah buka kebobohan lu. Ayo musik. Parsi. Lu dibayar yang enak mainnya. Yang enak. Ayo bener. Ini punya judulnya Dendam Kesumat Adi Ipar namanya nih. Ayo. Adanya begini mah. Mau cakep, apa mau kocok enggak? Jangan. Oh, enggak. Kalau Bang pikirin baca bukan masuk ngambil masuk penjara, bego. Ayo. Adit paru goblok, adit paru tolong. Goblok. Adit paru goblok. Lu punya Bang Ipar bukan tabokin aja bego lu. Mau main di palang pintu kapan lagi nabokin abang lu. Gimana jagoannya udah pada lu? Bilangin. Jangan bilang pol lu. Enggak. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.